yari katarimo korana bagenzi bari ku ruhande igihe bari kwiruka wenda ko bajya kwa Afrika ibyo bazakina umutoza akamuvanamo noneho Abudu Mbarushimana Abudu bizi karutoza under 20 ya Gasogi aramubwira ati Emery Bayisenge nta kipe ufite kugeza ubu ndinda kuzakubona udafite ikipe kuryo sozatangira udafite ikipe kuko bura yaramutoje kera mu bana Emery aramubwira ati coach tuza rwose ati biri ku murongo iby'ikipe birahari rwose yabura gato avuga ati nasinye muri Reyo kuko Kabera samubwira ati ibyaro byararangiye abura gato nibwo yambonye ararucara rumiza abati mutaramu ndamwibuka kuri RB twarahuye muri televiziyo Rwanda nari mbivuze byari birangiye ariko Kabera aramubwira ati ni Reyo tibirazwe ariko atuga ati birarangira neza ku byo wajya kubivuga ate n'igihe ubivuga rwose ugasanga byapfuye ibyo muri murabizi uragushaka kubivuga vuga bikaba nk'ibyamusengo burabireka mpaka bibaye ubwo rero Emery ngo yarafite nandi madiri yo hanze ariko yahisemo gukinira Reyo impamvu yahisemo gukinira Reyo kwizigira niyi kuko rwose twaraganiriye Emery aravuga ngo niba ari gukina hanze narahakinnye igihe muri za Nigeria igihe ahantu hose narahakinnye ariko buriya kuba mu mupira wo mu Rwanda ugakinira APR ukanakinira Reyo burango ni atikomeye cyane ni save ni save gukinira APR na Reyo burya rwose hari ikintu bushyizeho kuri kariyeri yawe hari sinyatire bushyizeho nicyo kintu cyamumotive gusinyira Rayon Sport yagomba no kuba yarayisinye mbere ukajya muri Gasogi ariko yareba gasanga urwego ariho cyane ko aramaze n'igihe adakina ntabwo ari urwego rumujyana muri Reyo ko ntabwo yifuza kujya muri Rayon Sport nk'umusimbura ariko aravuga ngo reka nkore sezo muri Gasogi mbanze ngaragaza icyo nshoboye urayemerera n'ugasoje atari gukina muri Gasogi niya gahunda ya Kenisi yo kuba waranze kumwongera amasezerano akagushyira ku ruhande nkuko byagenze kuri Abdelaziz suko rwose atari kubona umwanya wo kwanza mbere yuko tujya wenda ku bandi bakinnyi Emery azagembwa miliyoni 1.5 y'umushahara buri kwezi amafaranga azahabwa ni miliyoni 2 za installation ntabwo azahabwa amafaranga ya recruitment yasinye umwaka umwe azagembwa miliyoni 1.5 azabwa miliyoni 2 zo kwinstara akaba ubwo ari umwaka nyine nawe witwara neza wenda byagenda neza urumva kugenda kwa Aimable Emery kaza ni profile itari mbi urumva ni profile itari mbi kandi Emery buriya ni n'umuntu ushobora gukoreshwa umwanya urenze umwe yego nakora akaro keza akantu ka preference ashobora gukinishwa muri axe hari igihe nkuko bivuga Gibera bonaga no muri Gasogi bagira gutyo akamushyira kuri gatandatu agakina nk'umukaseri ashobora gukina kabiri yose na mu byukuri ntago ramahita mu hari akantu ngira ngo unyemerere gato tujya no kuri save tujya dufasha n'abareyo tujya kuri Reyo Day tujya no kuri Reyo Day ariko nyemerera aka kantu ndagusabye majeje wenda dukoramo ntuzaba numva aka kantu Engineer Hersi yavuze kugira ngo tubijyanane na biriya bintu bya save na Emery na ukashindwa kujua kama uko kwenye downfall umva kantu peak ya performance. Mimi sasa hivi nikichukua profile ya mchezaji mzuri nikashare na wewe, kama hujajua huyo mchezaji either yupo kwenye best performance yake au yupo kwenye, kuna maeneo matatu. Kuna eneo la development ya mchezaji, draft yake inapanda. Wakati muda unazidi kwenda, performance yake inapanda na muda unazidi kuongezeka. Alafu kuna peak ya performance. Kama hapa hii ndo climax. Alafu kuna downfall ya mchezaji. Hicho ni kitu ambacho watu wengi hawakijua. Na nimependa sana hiyo observation yako. Nimekupongeza. Ukishindwa kujua kwamba huyu yupo kwenye anapanda, kwamba tunataraji performance yake itazidi kuongezeka. Ukashindwa kujua kama huyu mtu yuko kwenye peak ya performance yake, na ukashindwa kujua kama uko kwenye downfall, timu yako itakuja kukufia kwenye mikono yako. Yaani kuna siku hautakuwa na goalkeeper mzuri, hautakuwa na defender ambaye anaweza kukupa 90 minutes, hautakuwa na midfielder, hautakuwa na striker atakayekupa hivyo vitu. Kwa kama leader, kiongozi, especially ambaye unasimamia recruitment, lazima ujue hizi moment tatu. Na sisi Young Africans hiyo ni eneo ambalo tunalifanya kwa makini sana. Okay. Aka kan Engineer Hersi umuyobozi w'ikipe ya Yanga avuze. Sobanura uburyo bwo kubaka ekipe. Yavugaga na profile z'abakinnyi. Uko squad yubakwa. Yaravuze ngo habe ibyiciro bitatu by'abakinnyi Axel. Yaravuze ngo hari umukinnyi uba ari muto ari muri phase ya development yo kuzamuka agenda nyine agaragaza impano. Aravuga ati abo nta bakinnyi ugira muri ekipe yawe. Aravuga hari igice cya kabiri
cy'abakinnyi bari kuri peak ya performance. Wa mukinnyi nyine weze ibere wa undi ubu uvuga ngo ewa nari muhebye araryoshye ameze neza amaze ko umukinnyi wuzuye. Aravuga ati n'abakinnyi baba bari mu gihe cyo gusoza kariyeri zabo. Ati abo bakinnyi batatu bose ayo moko atatu y'abakinnyi ubagira muri groupe. Ariko aravuga ngo ikintu witaho cyane ni ukumenya uburyo ubakoresha muri ekipe yawe, kuko iyo ufite bamwe gusa ekipe yawe hari igihe ubura umuzamu mwiza, hari igihe uburamo muri deri, hari igihe ubura umukinnyi w'iminota 90 no mu defenseri. Ati ugomba kubalansa iyo ushinzwe by'umwihariko recruitment abo bakinnyi ukabagira. Binjyanye ku ngingo imeze gute kwizigira. Bati Sefu ni umusaza, bati Emery ni umusaza. Ibere tuganire gakeya abanyarwanda iyo gutari ku seconda 15 tubugishije ukuri. Ubureyo abakinnyi abantu baba barabaza abakinnyi b'abana rifite hagati kugira ngo ngongeremo Sefu. Sibye ko abantu badakurikira. Gruari ni umwana, Richard Ndayishimiye ni umwana, uyu wo muri Ntarindwa Aimable ni umwana, Fiston ni umwana, Abedi afite imyaka 23 ni wamusinyisha ni umwana. Abo bakinnyi bose ntanzi ingero nkeya n'uyu nguyu uriya Adama Magayo na Tony n'abatoni Kitoga n'abana n'abakinnyi gifite imyaka mito. Isanzwe ifite n'abana ba Cindy Paul Jezi bagomba gukina uyu mwaka pe, ba Fabrice n'abana abakinnyi b'abana barahari. Umwaka ushize ngo mu bantu bose bavuga ko ngo bagezweho, abantu babiri ngo banze kwakira ruswa mu bakinnyi ba Rayon kandi bagezweho. Ni umukinnyi witwa Sefu n'umukinnyi witwa Yusudiani. Perezida Tadeo yaravuze ati shampiyona y'u Rwanda ukuntu imeze, aba bakinnyi bakuru turabakeneye. Aba bakinnyi nibo bafasha umutoza gutegura ama match manini, nibo bafasha ko organiza barumuna babo. Niwagira groupe y'abakinnyi bose batamenyereye shampiyona kandi bose baba. Ariko nibyo reba nk'ubu nk'ireyo niba Kevin yaragiye, Sefu arumurekuye, Aimable aragiye, abakinnyi bose bari bafite harasire serumu ngo asaza bari gusinyisha abandi basaza, abantu batazi rose ibintu by'umupira bagera kakobye abantu. Emery afite imyaka 30 Emery ngenda bizi neza yuko Emery ntago tumuruta mu myaka. Emery nta myaka 33 afite. Emery afite 31. None se tuvugisha ukuri, niba hari Rushema Chris aracyari mu myaka 20 na so umwana urabizi ko uriya Yusude yanyi 28 20 urabizi neza yuko uyu musore urabizi ko Jesus bazamusubiza mu ma wing back nawe n'umwana. None se Prince musore nawe si mukuru, Prince musore ni mutoya. None se urafata groupe ureke gushyiramo umukinnyi umwe byo urufite experience wafasha umutoza hari kipe oya unitwara neza. Erega Emery uravuga ngo afite 31 ariko afite 31 nk'umuntu ufite discipline. Ari ufite 31 akamera nk'ufite 40 no kwera za desordre yaragana cyane. Emery ntuzamubona mu mayoga, ntuzamubona mu zindi desordre. Hanyuma tutorokritoma ni nziza cyane zari zikenewe. Hanyuma dusoreze ku munyagabo wageze hano i Kigali mu Rwanda. Hari umukinnyi w'umuwinga abantu bose bagiye bandika bavuga ngo araje yahageze, amafoto n'amavideo byagiye bigaragara. Ni umukinnyi ufitiye profile aje gukora teste, aje gusinya. Bimeze gute Ibere? Yego uyu ni umukinnyi w'umunyagabo rwose, ku makuru nahawe n'umu aja we rwose ntabanga ni mucyo anta biganiro. Hari abakinnyi benshi bamaze kuzana hano mu Rwanda. Yambwiraga ko uyu mukinnyi aragera i Kigali ku isaha y'isaa 4. Amakuru yampaye saa 4 za mu gitondo, ubwo bivuze ko yamaze kuhagera ku bantu bari bariyo bamubonye. Hanyuma akaba yitwa OEM, yitwa Ndongo Mengwe Chancellor. Ndongo Mengo Chancellor. Yaranamupostinze. Uyu mukinnyi rero ahubwo yakinaga mu ikipe bita yo bahinnye yitwa USAO, ariko magambo arambuye iyi kipe yitwa OEM Sporting Union. OEM Sporting Union. Urumva uyu mukinnyi rero icyo aje gukora ni kimwe Rugaju Kwizigira Rugangura na Irene. No bango agiye gukora ikintu kimeze nko kureba urwego ariho, ntabwo twabyita test kuko bamaze kumvikana. Bango umutoza aramureba mu minsi 2, uyu munsi arakora imyitozo, neje azakora kugira ngo bamusinyishe. Umutoza yamaze gushyiraho V. Yego batahita bamusinyisha umutoza wenda atazi nganavuye he atanamubonye. Yego namara kumureba mu minsi 2 rero uyu musore ukina kuri 7 agakina 11 akanakina 10 ni imyanya 3 akina mu kibuga. Namara kumushima araza gusinya amasezerano, ariko mbere yo gukorerwa medical test yo arayikorerwa pe, mbere yo nakorerwa akora n'imyitozo singi bateguye kwaza kuyikora. Hanyuma
urebye mu byo yagezeho iwabo muri Gabo ni umukinnyi uhamagawe muri under 17 na under 20 ya Gabo U20 na U17 yagombaga kugera mu Rwanda mu ijoro ryakeye indege iradireyinga arahagera mu kanya saa 5 nibwo araba indege irandinze yari Kanombe haraza kuba nk'udu process two gusohoka mu kibuga birafata nk'iminota nka 30 aba YouTuber abantu mukunda za ndani mwibereyeyo bakarikeza jya ku kibuga cy'indege arabakandagiye mu Rwanda mu kanya hanyuma abasenegale babiri we indege yadireyinze aragira saa 5 Yatsinze ibitego 5 atanga passe 8 zavuyemo ibitego muri match 18 ngizo statistics za uyu musore Anta afite abakinnyi no kuvuga ko ndongo mengo ibyo byo ntubishidikanya Anta afite connection pe hanyuma Phone Nganye na Yusudianye nabo ngo bagomba gukatisha tike ku cyumweru babura indege ihita iza direct ngo nabo bashaka kuzahagera ku munsi w'ejo ku buryo bashaka gukora imyitozo bakazakina match bashaka kuzakina gishuti muri weekend bano ba Senegal babiri ariko ubwo ndavuga Yusudianye ko Phone Nganye waracyari mu mvune akandi kana abantu bamenya kuri Rayon Sport nuko tujya no kuri aperi Abedi Bigirimana nawe ategerejwe mu Rwanda kuhagera iri joro ry'uyu munsi wa none turimo ryo kuwa mbere ku buryo bitegerejwe ko ku munsi w'ejo ari bahabwe miliyoni 25 agasinya na contrat azagembwe miliyoni 1